Apa nih cilik? Beli kopi di Desa Songan. Ngerekam Siap-siap bergadang 3 hari. Mau kopi dulu, Mbak. Wih, Es teh nih. wih, kopi ini. 2 jam nih kelasannya, 2 jam nih minum. Wih. Ngajak abanjar berkelan nih. Kopi namun nih. Wih, mantap. Lagi kita mani beli kopi amun nih cek manang. Di Songan nih, Yan. Songan no. Paras tidak kangi. Eka. Eka. Seumur hidup. Muni liun. Ini apa nih gula? Oh aja. Gula aja gula. Rasanya mah kadang kelong wae nih. Kanca bener.